Ebihirweyo harimo embibo z'obutunguru, emboga, embuzi hamwe n'ebindi. Abahirwe entandikwa nibajya babona obutandikiro okutungura eby'obuhingi n'oburiisa omu kyanga kyabo. Shemererwa ngabwe ebintu ebibampa bampa obutunguru nakuhinga, bampa omubazi nakufuhirira, bampa eboma okusiga munonga kugira ngo wisharu ntuza kutambuzaho aitwe tuli tere ntambukisa ahandi jolevo twaza kuhinga obutunguru tufuhirire kugira ngo tubonemu akasente ko kutuyamba omu bizinesi yo kuhinga obutunguru kubahwera kugira ngo bizinesi zanyu zitakarekera aza rero numukimanyi ngo ebintu ebirya ebintu ebinyina arupapuro nimwe mwabihandikire Mugisha Crescent mukuru wa Kigezi Poultry Farmers Cooperative Association ashabara abahirwe entandikwa okugikwataje okukiriro kigendererwa cyayo. Tura traininga for the past years training dire abantu emyeto 9 kandi rizoba babari kubahereza entandikwa ya business zabo kugira ngo batandikiraho bato ubwenze buto yabegesize mu nkora. Gasha kwa Simon Ayamba.